nongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye vuga nti amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Kaba nifuje ko twese dutekerereza hamwe urukundo, ijambo urukundo. Kandi none ntabwo tuganira urukundo Imana yadukunze, ruriya rwatumye atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo atubere incungu y'ibyaha byacu. None ntabwo ari ubwo tuganira, turaganira urukundo twebwe dukunda Imana. Ese koko dukunda Imana? Tuyitekerezaho? Turi inshuti z'Imana? Iyadukunze kuva kera kose isi itararemwa, iyadukunze kuva kera tukiri mu mugambi wayo, iyaduhaye uyu mwuka duhumeka ikaduheza n'isezerano ryo kuzinjira mu buruhukiro, iyaduhinduye abana b'Imana ikaduheza izina riruta ayandi mazina. Ese iyo turayikunda? Imana nishimwe cyane. Iturindiye twebwe twese aho duherereye, ikatugaburira amanywa na nijoro, irinda intambwe zacu amanywa na nijoro, irinda ubugingo bwacu kugira ngo butamanuka buje igihanomo. Ese iyo turayikunda? Rero mureke dutekereze twebwe twese muri uyu mwanya, buri wese amenye aho ahagaze, buri wese amenye umwanya ahagazemo. Niwasanga nta rukundo ufite rw'iyo Mana ikugirira neza, kuri uyu munsi, kuri aya masaha, kuri uyu munota, utangire ushake ubusabane n'Imana yawe, kuko nta handi waronka umukiro, ni ku Mana gusa yonyine. Nta handi waronka amahoro, ni ku Mana yonyine. Nuyivaho ni ibyago kuri wewe, nuyegera ni inyungu zawe, nuyikunda ukayigira inshuti, ukayiyegereza, mukagendana nayo, mukabana nayo, mugaturana nayo, ibyo ni ibyiza byawe. Imana nishimwe cyane. Kandi rero nimba utanayikunze, ukunze Satani. Ibintu ni bibiri. Abantu tusige tugira isoni zo kuvuga ngo kuko dukunze Satani, ariko tukabyerekana mu bikorwa. Ariko wahura n'akantu ati koma shetani, nyamara wambaza Satani, ukorera Satani, ugendana na Satani, uri umuntu wiwe, mukorana nawe hafi no hafi, ariko mu magambo ukaba uwa Kristo, mu bikorwa ukaba uwa Satani. Imana nishimwe cyane. Ese urukundo ukunda Imana byatuma utanga umubiri wawe ugahinduka igitambo? Urukundo ukunda Imana byatuma wanga icyaha cyakindi ubona kuko cyo kugirira umumaro? Urukundo ukunda Imana byatuma wanga kuvuga nabi? Urukundo ukunda Imana byatuma wanga kubwira nabi mugenzi wawe? Byatuma wanga guhemukira mugenzi wawe? Byatuma wanga gusambana? Byatuma wanga kuroga? Byatuma wanga kuvuga ibinyoma? Byatuma wanga gukora ibyangwa n'Uwiteka? Urukundo ukunda Imana. Rero abamaze gusogongera ubwo rukundo, abamaze gusogongera kugira neza kw'Imana, abamaze gusogongera imbaraga z'Imana, abamaze gusogongera ibyiza by'Imana, ibyiza byo kuba mu bikari by'Imana, Bwana Yesu asifiwe sana. Abo bazabanga gukora icyo Uwiteka yanga, bazabanga gukora icyo umwami wabo yanga. Imana nishimwe cyane. Akenshi muzabirebe neza, iyo umuntu akunda undi azagerageza gusa nawe, azagerageza kwanga icyo yanga, azagerageza gukunda icyo akunda, azagerageza kugira karaktere nk'iziwe. Nako abakuru baza bavuga, bakavuga ngo mbwira uwuriwe, mbwira inshuti zawe kubwire uwuriwe. Akenshi umuntu azasa n'inshuti yiwe. Nimba natwe kuko dukunda Imana atari ukuryarya, tuzosa nayo, tuzogira karaktere nk'iyayo, tuzovuga nkayo, tuzogenda nk'abana b'Imana, tuzovuga nk'abana b'Imana, tuzobaho nk'abana b'Imana, duhumeke nk'abana b'Imana, twibereho amahoro nk'abana b'Imana. Imana ni kimwe cyane. Ariko nubona umuntu abayeho ni imishiha, umuntu abayeho ni ingeso zidakwiye abana b'Imana, uwaza bafite undi ari kwambaza uwo akunda. Nta buryo wo kwambaza, nta buryo wovugana n'uwo udakunda, nta buryo usabana n'uwo udakunda. Iteka ryose usabana n'uwo ukunda. Imana nishimwe cyane. Abakunda Imana basabana nayo,
abakunda imana bagendana nayo, abakunda imana baturanye nayo, abakunda imana bahorana nayo, abakunda imana bavugana nayo. Imana nishimwe cyane, abakunda imana bavugana nayo. Kandi abakunda satani nabo bakora ibyo satani akunda, bakora ibyo satani yishimira. Kandi n'abakunda imana nabo banezeza imana mu bikorwa. Mwene data, aho uri hindukira wigenzure, urebe uvuge ati koko nkunda imana, ibikorwa nkora nkunda imana, amagambo mvuga nkunda imana, inama mpeza abandi nkunda imana, uko tubanyeho n'abandi nkunda imana, uko nsenga nkunda imana, uko mbayeho nkunda imana, uko ntekereza nkunda imana. Bwana Yesu asifiwe. Ese uko tunaniwe guhangana n'ibyaha ibi gusa tureba kugira ngo tugaragaze urukundo rwacu, intumwa ko zo zahanganye kugeza ubwo zatanze imibiri yabo irashanyaguzwa, imibiri yabo ihinduka ibidafite agaciro kubwo gukunda imana, kwanga guhemukira imana, kwanga gukora ibitanezeza imana. Baremera babona kuko imibiri yabo nta kimaze, baravuga ngo nishanyaguzwe kugira ngo tuzopfe tukiyiringiye, ikana imana itatugayisha amaso yayo. Imana nishimwe cyane. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo isura ya 12 umurongo wa mbere nishaka ugaruke kwa kabiri, yarababwiye nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu ngo kwiye. Yerko bingingira gutanga imibiri yabo. Kandi nta buryo watanga umubiri wawe udakunda imana, ntabwo watanga umubiri wawe uhinduka igitambo. Kandi gihinduka igitambo gitangwa rimwe risa, ntabwo gitangwa kigaruka, oya kiratangwa kigatwikwa kigatemagurwa ku gitambo kigatambwa kikarangira. Kandi hatangwa igitambo kizira inenge. Mwene data, umubiri wawe uzira inenge kugira ngo ubashe kwegera imana. Kandi kugira ngo utange umubiri wawe ube igitambo nukugaragaza urukundo ruhebuje ukunda umwami wacu ari we Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwibuke Yohana yaremeye azira ukuri, yaremeye kubwo urukundo rwinshi yarafite, yaremeye azira ukuri. Aravuga ngo kubera uyu mwami wanje nkunda, ntabwo no kwemera kumuhemukira, ahubwo ngomba gukora ibyo ashaka. Kagenda kabwira Herode umwami, kamubwira ngo reka umugore wa mwene so Herodia, mwene se wa Filipo, aramubwira ati neva, ntabwo nucecekana ukuri kwa Imana, ntabwo nucecekana ukuri kuzima, nubwo wagirisho utwara uyu mubiri wanjye, ariko kubw'urukundo nkunda Imana ntabwo nacecekana ukuri. Mwene data, vuga ukuri amare, werekana urukundo ukunda Imana yawe. Anga icyaha, werekana urukundo ukunda Imana yawe. Anga kwiba, werekana urukundo ukunda Imana yawe. Erekana ubutwari bwo gukunda Imana yawe. Yohana aremera atemwa igihanga kubwo gukunda Imana. Mwene data, emera utanga umubiri wawe uhinduke igitambo cyera kizima gishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwawe niho hazagaragaza urukundo. Kandi mu gihe utaragaragaza urukundo tiwabasha gutanga umubiri wawe kugira ngo uhinduke igitambo. Mureke dukunda Imana kuko yabanje kudukunda. Mureke tugendere mu by'Imana, mureke twegere Imana kugira ngo wa munsi tuzabashe gukandagira mu ijuru ry'abera, turirimba indirimbo z'abamarayika, turirimba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi tugerageze kwigenzura uko tugenda kose, tutazagenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Abanyabwenge buzuye urukundo, abanyabwenge buzuye gukunda Imana, kuko nitwakunda Imana ntabwo tuzovuga nabi, kuko Imana ntikunda kuvuga nabi. Nitwakunda Imana ntabwo tuzosambana, kuko Imana ntabwo ikunda abasambana. Nitwakunda Imana ntabwo tuzoba indyarya, inshuti z'indyarya, kuko Imana ntabwo ikunda indyarya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mureke dukunda Imana, mureke dukunda Imana bimenyekane, mureke dukunda Imana bitari ibyo kuryanya, mureke dukunda Imana nyabyo bitari ibyo kupfa kuvuga ku magambo, ahubwo tubigaragaze no ku mibiri yacu, nibiba ngombwa nayo ishanyaguzwe kubwo gukunda Imana. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire neza bene data. Amen.